chini noijiba bisi ter abo chung painai ang puilano chini bo vote of thanks ba hambai rama panda kisisa logi phanomano kisa khalogui tongnani bagui ang koyo ang puilano hambai ranai chini o silver jubilee 2025 जों जत सिओ चिनी गिर्जा 3 तारिख सेप्टेम्बर 2000 आसायै ताबक जों 2025 नि पाइथाक फासिंगो जों ओ चिनी ओ तेर खलायलै दङ ओ जागावो आं चिनी अरो आं जे अरो प्रोग्रामो सैमा हायके आं थांसिनाय तामनिखाय बाक्सा अक्रा बाक्सा सराय हम्पानो बाक्सा कारजागै फानो मानो आबनि बागै आं अरनि मतेखेनो थांसिनाय आं पुइलानो हामबाय रनाय चिनि बेथेल बैप्टिस्ट चार्च नि युथ रक प्रेज एंड वर्शिप ताई जत्तो सामंगो सामंग बुतां निनी जत्तो सामंग हुमुंगो जाय जायखै खलायै जों चिनि सिल्वर जुबली सक्सेस न अंखा हनै आं क्लेम खलायो आजागाताय कुनु डाउट गरै आं हामबाय रना मुसुंगो चिनि लाइफ डिकन अभिजित देव बर्मा तै चिनरो जुबली फ्लैग होस्टिंग खायनाय चिनि रेवरेंड किशोर कुमार देव बर्मा प्रेसिडेंट टीबीसीयू चिनि जुबली बैनर नो अनवेल खायनाय चिनि लाइफ डिकन इंद्र कुमार देव बर्मा आं तेबो हामबाय मारो चिनि चाति मुसंनाय चिनि रेवरेंड स्वपन देव बर्मा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सेंट्रल बैप्टिस्ट एसोसिएशन आं हायनो पाइपलाय हामबाय मारो पिरो चिनि सबिनिर चिनि जुबली सबिनिर बाय चिनि रसाब मं बिजाब उनको ओपनिंग खलायरनाय बा रिलीज खलायरनाय रेवरेंड मनमोहन देव बर्मा सेक्रेटरी एसएनबीए ताई चिनि एमबीपीसी कोयर नबो बेलायनो हामबाय मारो अरो चिनि गोबांमा बर' रक सोलो रक रसाबखा गोबांमा परफॉर्मेंस रक खायखा आबन बागै बरकमा हायनो हाय हामबाय रो जों दिनै जों चिनि सामुएल देव बर्मा महारानी बैप्टिस्ट चार्च जों बनबो हामबाय रो ताई जों डिकन सुबुद देव बर्मा बरगासिया बैप्टिस्ट चार्च नि डिकन जों बनबो हामबाय रो जों वुमेन्स कमिटी बा वुमेन्स बदल रकनो जे प्रेज एंड वर्शिप बरक नातत खाय रसाबै जे रसाब मंगनो तै दुलै चिनि पान्दानो मोसाङै tlangmani बरकनबो बेलाय खाकसांमाबाय हामबाय रो डिकन सुरेन्द्र जों बनबो बेलाय हामबाय रो चिनि तिफाङै थांगाबो चिनि मिसेस रतनी देव बर्मा वुमेन्स नि प्रेसिडेंट चिनि बेथेल मथानी बनबो हामबाय चिनि रेवरेंड मंगल देव बर्मा एसएनबीए नि सेक्रेटरी जों बनबो हामबाय रो ताई चिनि थुमनाय रक बरकनबो जों हामबाय रै गलपाया जों लाइफ डिकन रवि देव बर्मा मान्दै बैप्टिस्ट चार्च नि जों बनबो चिनि खासरांमा पान्डावो हियालिनि सुरिमा बागै जों बनो हामबाय रो ताई जत रसाबनाय रकनबो जों हामबाय जों आम हायकेनो तेबो हामबाय रो चिनि रेवरेंड देवजीत जे चिनरो फायै क्लोजिंग प्रेयर खाय पान्दा मोसां रमानी जों आम हायकेनो जों तेबो जों हामबाय रथाय दंगो चिनि पुइला जुबलीनि वर्शिप चिनि डिकन निर्मल सिमन आरो चिनि इनवोकेशन प्रेयर हायनो हाय चिनि रेवरेंड विश्व कुमार देव बर्मा फॉर्मर सेक्रेटरी एसएनबीए जों बरकनो हामबाय मारो जों हामबाय रथाय दंगो
Deacon Engineer Bishu Kumar Deborma, Convener Borok Baptist Convention ni abo chungbono belai hambairo. Chini action song musanai rok buma bodol chini mothani belai naithatok kher sap musamani bagi chung hambairo. Chini Sunday school ni cherai rok bo haino naithatok khe rubur sapkha mubo musaka. Chung hambairo chini miani je worship ni je speaker Reverend Barendra Deborma Executive Secretary SNBA chung bonobo hambairo. Chung tebo abuni ulo Mrs. Anjali Deborma President SNBWS bini nukhungo kisa sakang kisa sal sakang accident ngwani pore phano bo chinoro bini o songjak jagao bo phai manjagai panda macangramani bagai bo chung bono hambairo. Chini chung felicitation je kaijagai thangnai rokno felicitation khaimani jagao chini Deacon Ojendro tongmani a jagao chini Reverend Monoranjan bo a pandano musangraka tamne hele Deacon Ojendro bo kriya tongo haipano bo songma jagao belai paile yangmani bagai bo abono Reverend Monoranjan ni thani yapari rakha chung borok khorong ni belai hambairo. Chung hukumo pandano tuidul nai sojol tai marsi tai oro chini prayer ro Bidut Deborma Secretary Bethel Baptist Church tai oro jotto MBPC ni choir chini Bethel ni choir rok bar sabnai rok no chung hambairo. Tai amo haike chini khasrangma pandawo chini former Deacon Bishodev Deborma bono chung hambairi kolpaya. Tai chung oro mankha Chargoria ni Deacon Partho tai chung belai na hambai marwo chini oro tongui thangnai pastor chini Balteya hangkai chung jotono siniwo Executive Secretary JSBA ni tai bini family song tai aro chung Deacon Khoroksa Lalre Noma hanai chung Zion Baptist Church ni Bangmon ni chung bonobo hambairo. Amo haike chung jotto participating church kereng mothani je church rok ni je participate khlaine rok Nepalmura Mandai Bisram Matham Balodum Satpara Manikung Begram Udaikupra Thaiplokphang Imau Soigoria Lokhonkupra Chargoria CBA ni choir Central Baptist Association MBPC choir tai chini Jamai Omrit jebo chini Jubilee team tai lamsokma resap mungno compose khlai khna tatok khe naitotok khai khlaimani bagai chung bonobo hambairo. Tai chung tini hai salo chung chini Deacon Nirmal bo chini o balloon release khlaitani chini Dakatik tai chini chung Mr. Sochindro dara chung bonobo hambairo. Tai chini oro chung pasta group joto group balloon release khlaine rokno bang hambairo. Tai abono ulo chung haina hai chung Silver Jubilee Memorial Stone chung unveil khaikya chini Reverend Kishore tai chini Monoranjan Deborma pastor bobo tongo borokno ba hambairi kolpaya. Chung haina hai Faruk Phiok thaniwo chini Deacon Bidyani Tuidul Mungbai chini former Secretary SNBA Reverend Ranjit chung bono rongthoma hangkabo siniwo borokno belai hambairo. Chung tebo thangka hangkai tinini je Jubilee worship service ajagao chini jotto chini invocation prayer ro chini Deacon Buddhi Deborma Vice President SNBA chung bono belai hambairo. Chung tai chini speaker tinini speaker tai bini family rok
tinoro phaikya borokno bo chung hambai ro Reverend Onil Deborma elect President TBCU chung hambai ro thai tongo chini Reverend Chandramoni Deborma former Secretary SNBA bobo yakong hamya tutui phano bo tini oro phai chini o panda na musang rakha ang hambai ro babu tai chini senior leaders ro bel tokfru borok oro phaikya angte bo hambai rona ni musungo babu tai dara borok o chini o jubli bel oro sungno yafarmani bagi chini mothano chini Deacon Dilip chini convener silver jubilee ni bobo cake cutting khlaima jaga naithok kai samung pairman bagi bono hambai ro jong chini Deacon Ojendro chini mothani president jong bono bo hambai ri kolpaya chini church history rok jongno porikhna raka ama hake jotto chinoro sikla rok samung tangnai rok tai jotto no jong hambai ro jong tinini worship service o chini SNBA ni president engineer Deacon engineer Doniram Deborma bono jong hambai ro tai chini scripture reading rok bo tongo borokno bo jong hambai tai jong closing prayer ro Deacon engineer James Durga Chaudhary ni bobo phai panda musang rakha ama hakena jong chini jotto participating church rona ang hain hai mention ma khlayo jong hambai ro thai tongo chini Deacon Bimol Masandai Khor Baptist Pastoral Circle ni Deacon binbo kaisa program tongmani bono jong hambai ro tai chini Deacon Nondolal tai chini Yamrok ni group NLFT president Sobir bono Yamrok ke bo jong sinibo borok no bo jong pipeline hambai ro bono je CBA ni choir team rok tubnai jong bono belai hambai ro jongoro hanu hai tini no khasrangma pandawo chini logi tongnai chini Deacon Nondolal bono hambai tai chini Reverend Ranjit Deborma former executive secretary SNBA bono belai hambai maru ama hakeno jong tini tabuk sakjora paimani yagulo ang haina hai jotto na hambai rona ni musungo chini asars rok jotto sub committee asars traffic decoration souvenir tai bishesh khayei chini cashier Rajesh bono rang pushano jai jai khe khatiwi tonoi tlangai bili khlai tongmani bagui bono hambai ro tai chini chamung jugali nai chini Deacon Ojendro ni tuidul mungbai jongno dipor ni simino jong jubli chengma simino bo jongno jora mote charwi jotto na chokai tini sak jora tabuk borok kan jak na borok no belai hambai maro tai jotto bini team jong chini girjani phatarabo borok tongo borok jotto arrange khayei borok jongno charman bagui belai hambai maro jong taibo hambai marbo chini chini Takhuk Ranjit chini Khorang ni managing director chini jubli ni hnei sahorma baino bobo phatsa gosiwini harka chinoro chini Khorango live telecast ngui tongo tai kwbangma program bo tini camera rok akorok khai chini phata rok screen rok roi akoi bo chungno chubai tongmani bagui bono pipeline hambai maro jong haino hai paithago jotto no jong je program o tongnai rok jodio karjagui tongkhang kai ang nakarsano chini program khlai thaniwo kuno jagao jong mistake rok phano ba jong program chanani charnani thangtaniwo jong jora jorao kwbangma kok rag robo masawo ba rag robo masalaikya abon bagi ba ang nakarsano jong tebo hambai ro chinoro law and order chinoro je OC thanani OC tai gana gini ni jotto jongoro
Chinoro Gramin Bank ni staff bo paikya tai kubang mo office ni staff rok bo paithang ka jeng saiman ka joto borok je paini rok no jeng hambai ro. Ang koinai jeng kuno jaga karjagoi tongkhangkai ang joto no haina haina karsano tai joto no haina hai hambai rui ani o vote of thanks orono mothak sinai joto no hambai ang tabo koinai chini Reverend Ranjit former ES SNBA bo suriwui chini o pandano chini o silver jubilee no mothakna ni bagai ang koyo bono. जों जतन बासा लासिनो ओंखाय सुरिवन सुब्राय नो जरा बेलेकन हामबाय मारो तामनि का फाकाय तो निनि बसारक जों 25 बोसोर पुंमनि चिनि जे प्रोग्राम अरनो पाइखा हामबाय नोंसो प्रोग्राम कतरनो नं कमथेंमन बागै from the beginning to the end नों काहामकाय नोंसोंनो मसकमन बागै उनो हामबाय आफानि नो बसारनो नों ताय बुसखां तुइदुलदि अनो लिडार्स नो नों ताय स्ट्रेंथेन क्लाइदि अरनि जतो सामुंगा फाकायतर जों बुसखां ताय फरवार्ड तालांगि मानन मन हामबाय क्लाइदि हामबाय आफा नोंसोंनो बाके हामबाय रुमानि बागै o mothanin thania paro oni jot members leaders rokni thania paro borno sobadi tabo jongor ni pai thanai nukhungo jani jan nukhungo thanai kanam khanabo samung tongna ra haipano tongnai o jagabri ni presence tongui o sangbrob kaham ke mosok pai mana bugna hamari kladi satan jungno orni hoite afa kaito attack khlaina kankai nini spirit beke ni won control klai bebak no nung defense klai orni hasal kladi tabuni sibi subre jisu kristo ne khairokma afa kaitene hamjakma tai folak thari chubachu mol brum brum omothani joto poito klareng thani te joto nini norok thaneng thani mol brum brum tongsithung amen hambai ang koinai joto bororok no jeng haino hai jeng maisa lainai joto no jeng maisa lai kutul lainai haiki jeng maisa mo jagabo no jeng kaisa basa phono meeting khlai laine ba samani ulo phono jengoro kaisa meeting khlai laine hambai